Umndeni wakaForce nomphakathi waseDurban Deep eRoodepoort ufuna umakhelwane wabo uMduduzi Mnisi osolwa ngokubulala uLikhona Force abolele ejele. Isidumbu sikaLikhona satholakala sidindilize esigangeni sicuyiwe izitho zomzimba ngesonto ledlule. Uba uyalivuma umangalelwa ityala ngathi angagwetywa isigwebo esimfaneleyo. Nodili kajele ulungile because xa bebotshwa bephinda bephuma baphinde benze the same. Bengicabanga ukuthi at least namhlanje umuntu njengoba avela ecourt uzoba neremorse, uzosola manga maybe nguye oyenzele izinto lezi, but the way ngibona hlenga ngakhona sizwe kakhulu ubuhlungu. Umphakathi uthi izenzo ezifana nalezi zijwayele ukwenzeka kule ndawo. Bokune mine laphayana and then kuneganga, that's why abantu bebabulala abantu baza bazobalahlela laphayana, abanye sithole nje bafile ezigangeni. So isizwa ubuhlungu kakhulu masibona umuntu abulawa aphinde futhi akhishwe ama-parts womzimba wakhe. Ngokusho kommeli wakhe uMnisi uke walahlwa ngamacala okugebengu phambilini okubalwa kuwo ukuzama ukubulala nokubamba inkunzi. Uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA luthi lusaqhubeka nophenyo kanti luhlose ukusiphikisa isicelo sebhayili yomsolwa. No child should fall victim to such cruelty. However, as the NPA, we remain committed. We are up to the task, and we are now in a journey in pursuit for justice. Umsolwa usagcinwe esitokisini kuze kube ubuyele enkantolo ngolesithathu olizayo azofaka isicelo sebhayili.